diwauni asapunike yakti buat pamidartan de Brahmana kelibit kadi rasa ingkal mangkin kada sang sana punika madingetan kalaning punika sahaya keliwat benjul raris kawentenan paro panjake nyaukeun mina kade pamunyin anakeun bab daging pamunyin yoi paro panjak kalone punika ye neke bapu anake lingkir yang tadi ngakang pangelas toko muklo monto keliwat bapu mamun yidini di purian munye sang bapo busan dini di puriang kating lah terus sing jada yang mapindah yang amat ngat asalan anak ibu ko bapo ngamet wangi ninja sawire dijo telantas ado unuk ado buku Pragustin gelak lah lantas nyamu buku bapu ngelak ada anut kadung ketekaning Pragustin kayune dini nyenadur buku idur sang mako rajuna kedas tan kade dari buku bapo mone deke ben sadok mulut selam melengis ben sadok sini manang
laune punika ngangidho Brahmana keling ketibene nantuk penyacat sapunika jeung bengong mino kadu ide Brahmana keling duk punika repa malih dugase punika iwaki ninten japa pegasan kewentenan nyeri panjang nyajak punika nyelek-nyelekan sidu anak gelingsir duk punika saja ibu malih duk punika sanen rajang make mino kadi itu anak gelingsir tuh yang teko mone saja dingekai anake duane mulo tekil juil kakene dingekai buat pengunjung ibu anak itu mirip-mirip mulu sing jetahen nyeluhan ngarangke sekarang yang malu ibu kebuket lagu nyeluhan ibanding nyak patut ketekaning munyin ibu aneh besar bunga juari kaliwat memongah saja ibu mamuni ada ini dipuyang ngai-ngai cedo puri dong dije kaden wakimu di bude sekarang jadi gediang wakimu deh kalau mangkan lantas mas-masona iya tekanin pada gutin kain dong dijual dulu